Dobar dan. Krcko ovde. I sada igramo Super Mario All Stars. I možda već znate šta ću da igram od ovoga. Igrat ću Super Mario Bros. Koji je izašao 1985. godine. Ovo je poznata igrica o kojoj koju mislim da svi znate. Igrica u koju igrate debelog italijanskog vodinstalatera, jedete magične pečurke i skačite na kurčeve i kornjače. Kako to mi se skačemo na kurčeve? E pa, vidiš ovi mali kurčići ovde što hodaju levo desno i hoće da te povrede. Ovo je 5. put što snimam ovo. 5. pokušaj. 5. jebeni pokušaj. Zato što su prošli bili sranje. Kako to sranje možda mislite? Pitate se. Kako to ja mogu da napravim sranje uopšte? Kada sam ovako super. E pa. Lepo. Nije mi se svidjelo kako ispalo. Sajde, rekao, ajde da snimam sad ovo, da me boli kurac. Pem ti majku, pičku tvoju. Ajde snimam ovo i da me baš boli kurac, kao snimam Super Mario, ne da me to nervira sad. Igram, ovo je Super Mario Bros. Bre. Aj, što, tako. Tako se radi to, bre, tako. Idemo na 3. nivo. Idemo. Ovo će biti do sad najdosadniji komentari koji sam ikada radio. Zato što sam umoran i sve mi dokučilo. Ovo je 5. Jebem ti majku pičku tvoju. Dobro, pečurka ima. Evo ga. Ovo bijeli Super Mario što baca. Ne znam šta ovo baca. Garantovano baca neke. Pasulj baca neki. Vatreni pasulj. Opa. Jebem ti majku pičku tvoju. Ne.
Ovaj mali Super Mario mi je simpatičniji od velikog. Ne, ne! Ajde bre! Idem ti majku pičku tvoju. Sad gledam. Puši ga. Tako. Mater ti jebem. Evo ga. Što mi se sviđa ovaj zvuk. Bacamo pasulj opet. Sreća, radost. Molim me kurac više za zastavu. Ajde. Sam da završim ovaj kurac. Sorry Super Mario, your princess is another castle. He he he. Šta ćeš? Ajke ti ga nabijem u pičku tvoje. Jebem ti majku pičku tvoju. Nastavljamo zato što nije krtsko challenge. Ne mogu da nastavim, ne radi tastatura, ne znam koje dugme ide. Boli me kurac, ima da završim ovo. Makar se istopio živ. Ajde, pičku. Pičku me. Majke ti ga nabijem. Ajde. Kako tad meni su pojeli? Po kojoj logici? To je bio krtsko Let's Play Super Mario Bros. Nadam se da ste uživali u ovo đubre od klipa i ostavite komentar, ostavite like, ostavite subscribe, ostavite ženu, ostavite decu, ostavite muzu, ostavite babu, ostavite dedu i to nadam se da vam ovo što je snimano, ovo vreme što ste gledali nije protraćeno i da ste imali bolje stvari da radite od ovoga.